Dipu Matipung Arboretum Cafeteria Restaurant along Tere Nipai Crazy Arni Kang Sama Pormalom Karbiut and Students Organization a Meipu coursing Tiswa Hin Pen Ding a pictures pen kabonda pon kechengsi alunjir mate Bivet jipu a video album Kang Pupona Birta Kat News ase malong Birta Nangle Bivet jipu a video album Kang Pupona Mayalong Ding a pictures team manager Rakesh Killing Pen Katari Pona Mayalong Alhiaman Pen Karbiut and Students Organization Mate KYSO Meipu coursing Tisu Lapen TK New CEO Kirhon Tisu Anparta Laso Chipar Janabang P Kironing Tipi Lunsepo Elias B Togbi Lunsepi Manimka Kropi Lapen Penangan Laso Alunar Janalong Kachirap Kachitodu Natum Chetongdu Alhiaman Pen Kachitong Dun KYSO Meipu coursing Tisu Pen Laso Alunjir ingpu dun Api tu kek sedame ingtan pontu. YouTube channel takkan pupon itu, nanti tu kadang kadang dalam so channel kita open, nanti tu subscribe tam pupon di sana, ni aku open, ni hero, ni kan pupon boleh hok, kalau. Kepin dolang kepin. Anparta Dinge Pictures a producer Edwinson Bepen Kaningji Ponke Laso Alunjir ke Langlongji Aphan Dinge Pictures YouTube channel along Kahumriji Aphan Kachuning Ripado Kecuning Ripon Tukila hello dak nili tum long nang chitong dun alang litum mandame ka doi mandame lalo la nili tum di channel long bang ka surprise tum dolang stabil last time ke chingsi chuning rilo la bang nili tum long ka doi tane ka chirap dun pen nang surprise dun pen puthar nang share bi dun pen la ka doi rada thing lo lang se ke pali bonji bhasta me alang litum doi mandame chuning ripon lo